15 lupis. 16 apam lumba. 17 pais sagu. 18 cincin talipuk. 19 apam barabai. 20 kikicak. 21 pais waluh atau labu. 22 papare. 23 dodol kandangan. 24 lumpur surga. 25 sesunduk lawang atau pudak. 26 petah. 27 ipau lapis. 28 kue lam. 29 untuk hinti nyiur anum. 30 gagatas. 31 wajik. 32 jaring tahi lala. 33 lempeng pisang. 34 roti pisang. 35 guguduh tiwadak. 36 kelalapon. 37 bubur ambul. 38 roti beras. 39 roti sagu dan 40 roti humbul. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.